Voilà, assalamu alaikum chers téléspectateurs de Jama TV ko do men arta men hiwro mo be e inde mum e yettore mum men labina kadi no jodo donc mon non e darugol men ka émission mon do émission waltata émission kesso pour wondo dogude do e Jama TV on nani artiste be fejjube bawo ben ko be woni wolande golle den ko golle labadbe voilà wonbe gaben kadi ko himbe be anitinda ko wawbe golle mum den ko do men arta men salmina on fop mo be inde mum e yettore mum men inna onon fo bienvenue ka émission mon waltata o sa nani no waltata anani ko artiste jon wi kon fo e lokkitay fo en wowolay ko suudi no fop e yaltinay donc ka émission mon do émission waltata donc do kadi men arta men hiwro wono moko baabe men wontirbe wono Dakar partout à travers Sénégal et ton e lagine men hiwrobe kambe kadi men innabe ko sadi mabbe ka troli ko nder émission mabbe do waltata do e Jama TV voilà haray chaque jeudi den do de ngandi non hande kadi ko nyalade go e nder nyalade den onon e DJ Vili no wodo mo dari de non donc haray onon fo do nginna bienvenue ko do kadi men arta men hiwro wono nenirabe men jodibe kam ciudi mu e darugol en parce que de ngandi si moko babbe yi golle are nenirabe no ko ciudi no dara télé donc do kadi onon kadi men arta men nginna bienvenue ka émission mon waltata wono waloribe ka hôpital nawdube ben tornobe yo alla immimbe ko be wali ton parce que de ngandi aduna ko ni na ne c'est pas facile ko cellal e nawnare yaadi donc men toranobe yo be immo ko be wali ton wono kadi de mari sukabe be andintinda wobbe no gollude yeya fruit wobbe kan no yewde boutique ji donc be fop men are men salmina be men innabe bienvenue ka émission non on nani ko waltata sa nani non waltata haray kono wolirte non chaque fois sa nani waltata hay dum den andi haray ko dengal pulal ko hala pular sen nani tu waltata den andi kala ko weli waltata si be nguma defi ko weli c'est aria nyama indi fo na walta indi ay ka donc haray émission mo ngon kadi no defi ko weli marani on na ko waltata voilà ko don kadi men arta men non kala mo anintinda no darde émission men tori mo yo jettu téléphone makon o wa men noddude ka 78 o wada 116 o wada 82 38 arenka émission men do wawe yewtudude DJ Billy yewti donc e bebe Jama TV si fa amenge yewten si don fala clip ji toro don clip mo fala do men okka o mo haray ko non émission yarata donc sans plus tarder den andi carrément hande ko jeudi de yano e piiji buyi den andi kadi émission no yarata no woni ko yewtu entre me yewten ko wata nafude guinéen ben e ko wata nafude kadi ressortissant guinéen be wonirbe Europe et partout en Afrique surtout kadi do Sénégal lo wawi yewtude ko wawi be nafude har hay fuy waltali min nima sida mari haaju kadi sida mari piyon ko ngandintinda da fala ko hollirde daka placement haray Jama TV no do fi déplacer gol yaha ha ka placement yettanama image ji ka nder placement fo ko dum gollata me wawa andinde Jama on ko doni golle maden parce que den andi aduna o wela fi fewndo surtout Sénégal do wela fi haray ko men toroto sida mari golle hide landi wadugol publicité ko ya contact men surtout ka numéro do ka da men de ka numéro do wada 78 wada 116 wada 82 wada 88 mais yaha ha ka placement mais wa ma fe inande piji di gollata din fo hiden andi non fewndo ko base den do de mari artiste jo manditinda de wayi inde fewndo joni ko international jo himo wiye sayfon mo wadde golle de andintinda enen fo de ngandi ko golle wonde puusude culture guinéen fi yo yaaru yeso te hidon andi sa ni Jama TV tun Jama TV kanyum ko télé mo andintinda ko wondo puusude fi culture guinéen no yaara yeso donc c'est hi kadi artiste jo wondo gollirde fi yo culture guinéen yaaru yeso en waway kadi feƴƴinande mo do Jama on fop fo wawa mo darde haray sans plus tarder mi okkay on taw onon jodiɓe no yowidiri koyɗe no fewti lamɗen mi hokkan o clip sayfon ɗo kesso pul hanno haalanalan enen fo ɗe gandi pay ko kun wadde golle labade donc ɓe wonɓe ka jury wono grand wuri guiɗo Jama ɓe fo ɓe hiwra yo ɓe addanan clip on mi hokka ɓe wonɓe men darude voilà on dari on consi clip mo andintinɗa ko clip kesso poul o hi kadi golle den ko golle labade parce que kono mi wolirani on non si hi wondo gollude fi culture guinéen on enen fo iwtiren bawo duñem mo parce que de ngandi ko dum do woni golle moƴƴe den haray enen do fo ko dum marden donc do kari men arta men salmina wono Mia merci beaucoup Mia mi weltike photo wana seda merci beaucoup Eva depuis rue 15 en kada weltana photo wana seda voilà haray
On faut doit être de téléphone du monde donc merci beaucoup aussi à Elage voilà j'ai Mali Bali merci beaucoup Mali Goto Gaina Muel Tike photo wana seda merci beaucoup aussi à toute l'équipe de Alliance de la sous-région on a dit do weltana photo wana seda merci beaucoup aussi à Ali Aba merci beaucoup Ali Adoma TV haranka da salmina photo Mr Zal kadi gitaka wano DJ Azaya DJ Ibu DJ Lamzo DJ Boss haray benno fop no salmina photo wana seda donc do andi émission mo gonko hande oni wadde départ makon do ka Jama TV ko hande mi woni inauguré ko dum yoton si tay kilifa be hande no watti yere olof labado donc haray onon do fo ko men toroto on ko yo burtu pusude émission parce que ne fo de ngandi aduna ko sabu l'akhara ko sabu voilà na ko numéro no do to langa haray abbe mi jonna on compte wa to menu de direct on waɗay tun 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 88 naton en direct wawi yewtude voilà e nder o émission kala kadi mo anditinɗa o anditilan mimo wawi tonde téléphone makko o noddalan o tolo clip mo faala on tigui jonne clip mo faala on parce que ɗen andi enen fof kono mi wolita noon haajuna ñande o ñande kono ñande waɗi o koye fille oui allô allez-y merci beaucoup aray kono wadda non ƴettu kadi téléphone ma on fayin insista parce que de ngandi enen fo ko dum do way pusude émission o yara yeso wono won be la noddude do be na do noddu tollan aray mi jonni on numéro voilà on waday tum 78 wadon 116 wadon 82 wadon 88 na do wawdo lannude nodde lanka numéro do allo 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 donc si do noddude kadi do way ɗuytude télé on naton en direct wawi yewtude merci beaucoup an nodduɗo ɗo gonda weltana photo wana seeɗa momo bari sama doomu baay kontaan naa ci yow trop ndi nga seddale sama xol yàlla na ma yàlla attex yow ñaw merci beaucoup aussi Fatou kadi no salmina photo Mariama Dielo sista Halimatu ma petite sœur on non kadi habbe mo kisan ka émission ji ɗo voilà ko minge makko non waddata émission ɗo ka waltata ɗo allo DJ Billy yo allo ko noy ça va alhamdulillah ko fewndi ça va yettude Allah kon ton da men noddude inde ma ndeng Abdourahmane depuis Medina Abdourahmane ka boutique ou bien oui Abdourahmane depuis Medina oui on to Medina 43 angle 26 aray ben non fo no salmina be 43 mais Abdourahmane waaw sikkuɗa ndarude men direct ka télé nini kono hiirɗa komi watti kon hande no men Billy andi wo neɗɗo telle tagimaɗa laɓa manto ko waɗɗa wotano laɓa ka gonga ma mi anditi yo Abdourahmane joɗo Abdourahmane DJ Adra wa DJ Adra contant nade mi weltike photo wona seeɗa mi weltike no pas mal andi ko sénégalais ɓe guinata ko gisnani nga taxawe si combat bi yàlla na la yàlla fay sa xol allahumma amin jërëjëf mi weltike photo mais Abdourahmane waaw ɗo ya raccroche taw mi faala ya wonnan ko hombo hiwrotoɗa ɗon sa gayni toroɗa lan clip mi hokkama clip mo falɗa on avant tout d'abord mi salmini ressortissant guinéen basé du simemo Sénégal fof awa aray kamɓe kadi ɓe salmitike e kala woni France jo Jama TV wondema suivude actuel aray ɓe fof ɓe weltana sans oublier mon patron DJ Lamzo voilà c'est mon ami mon frère DJ Lamzo merci beaucoup. Voilà, DJ Yaya officiel aussi, je lui salue, c'est mon ami, c'est mon frère. Ok. Ben nanay be fop ben darde inchallah. DJ be fo. Gota Tiaga. Mi yejita kadi gido mawo ngasona. Andi non ankadi. Kono bonata andi gonga ma ko beedi njuri ko fitu yo dudu na do fiyo welo. Voilà. Ka. Wonnan ko kilibom bonda torade mi hokama kilibom fi Allah mi jejima. O kueto ti sangina ngon sayfo waddo doyom. Wadu doyom. Nangi ko yalto nge woni andon haddi ko fiyo nga kali série ma on doy do no andi so ko na ressorti sa on wattama doy ko benguma yone nika wono ko nangi ko yalto nge woli lante ga gonga ma billahi gonga ma pullo mi anduno koy ka pullo tigi fewndo ko sayfon sayfon ne jide ngani den fewndo ko sayfon kala okimo billahi kono adi mi alante hunde o tere ay no ni da ko sayfon ni wata hawju mi addante surprise mo wayirɗa hiide ɗo e par sayfon inchallah rabbi
Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Adra mi weltike fota wona seeɗa e ɓeɓe 43 haray ɓe fof ɓe salmina fota merci beaucoup Ok. haray kadi minnama chaque fois mi jeejima fi Allah ɓurte puusude émission andi menen min hersata innugol wallelan fi Allah mi jeeji on ka non ella la DJ. allez-y merci beaucoup Adra merci beaucoup mi weltike fota wa Jama TV fof weltike merci beaucoup. Ok, merci. Voilà, donc grand wuri anani wokoye waɗanmo clip doy on te ɗum ɗon noon sans plus tarder en waɗaymo en exclusivité joni o torimo ko joni o ketenmo en yaata e nokku adanan clip sayfo noon si tawi moƴƴi sago an koye a welto tun dewi donc en yi clip sayfon manditinɗa Adra minnima ƴettu clip on okkamo dewi ma ɓaylan andi o clip ɗo donc koni à chaque fois koni feƴƴita donc ka chaîne men ɗo voilà Jama TV chaîne mo anditinɗa voilà sa nani tun Jama TV ko fi jama on andi ɗum ɗon ala ko ɗuɗɗini ɗon haala gonga ko ɓe wiyata kon voilà merci beaucoup Ousmane merci beaucoup sikumi goɗɗo naati allo allo ɗuytu télé on allo ɗuytu télé on Allô, oui. Ça va, Noé? Allô? Allez-y, merci beaucoup. La ngandi oɗo noon hari ko suddiɗo men goni donc de toute façon a wattay tun ko wannoɗa comme fi natugol en direct wawe yewtude donc noon yarata ka émission mon ɗo voilà min on ko o émission ɗo woni émission waltata kesso pul waɗowo ɗo e Jama TV chaque mercredi à partir de 17h30 voilà allô Oh frère, on est, ça va on est donc e jam tranquille émission ma on weli de grand mi weltike en bako ɗum tum wonɗa ɓuude innoɓe lan o émission no weli ne émission on weli franchement nimde suivre ma ni ça en direct wayyo en ba mi weltanike ma grand fi Allah won nanginde ma nde mi jeejima ayla mi jeejima oy di courage way inde nden ko onno Abdoulaye ba ka Diallo ka bari ka so Abdoulaye Diallo ɓeɗo ko siɓɓe nenan ɓenni Abdoulaye mi weltike fota konto wonɗa men noddude ni on jinno Dakar Colobane ouais mais Abdoulaye ko wonɗa darde kon non laaɓi no laaba no foti non machallah mais Abdoulaye fi Allah mi jeejima siɗa darude émission on sago an ko ya nodduɓe wonɓe takkuma fof jooɗo ɗon jonnalan indeji maɓɓe ɓe fof hara chaque émission mi feƴƴina inde maɓɓe nden an kadi Abdoulaye Diallo joni mi windete ka liste ga hara chaque émission inde ma nden feƴƴay Abdoulaye haalnan ko hombo wonɗa hiwrade ɗon toroɗalan kadi son clip mo faalaɗa mi hokke on clip mo falɗa ɗon on tino yuroɗon Mawlud e hombo Lamine Abdoul Julde allez-y ɓennon ɓe hiwrama e hombo kadi ɓe noon mais partenaire ɓe am actuellement non awa kamɓe fof ɓe weltana du coup la gandi o clip mo wonɗa torade ɗo ko kamɓe hokkatenmo ko clip o mo falɗa e mo hokke ɗo nini clip mom faala ɗo koye wannam Bamouba si ɓeeɗa arali ɓeeɗa aray grand wuri est ce que a hiitay ɗin clip ji ɗon ɗi o ko neɗɗo neɓuɗo ni koye jaka Abdoulaye Diallo an ka neɗɗo neɓuɗo ni non man même pas kono gonga ma noon ay ko wonɗa ɗon ko Bamouba si ɓeeɗa arali ɓeeɗa aray wallay ko gonga laaɓu ka fof wonɗa ɗon non tu vois non mais Abdoulaye fi Allah hiwranolam ɓeɓe Colobane fop haray émission on kadi min tiri on mo onon ɓeɓe Colobane fof merci way on faami mi weltike fota Abdoulaye mi weltike fota billahi waɗugol émission no muusi ha kono ala ko ɓuuri muusude ƴettugol téléphone nodda aray mi weltike fota yo Allah yoɓe ɓerde ma nde mi jeejima fi Allah chaque émission townu téléphone ma on nodda ka émission nan non inchallah merci beaucoup Abdoulaye merci allez-y donc grand wuri a nani ko tori kon en okkaymo Bamouba si tawi a pari fi ɗum noon naten okkemo Bamouba
Voilà, merci beaucoup aussi Amia, merci beaucoup Kanyung et Yalta Fola, hein, voilà, on trouve ma be jouer be trois théâtre donc be faut be salmina Amia, merci beaucoup encore ton téléphone ma non da Ousmane, merci beaucoup hein, sama boy Adra, merci beaucoup à toi Naneng mi recevi appel ma, merci beaucoup Elage boy, merci beaucoup à toi j'ai mali Nanem mi yano haka mon mali ay ka ko joni mi arti, merci beaucoup aussi à DJ Yaya et la reine de mon cœur Khasso, merci beaucoup à toi et son frère Imoye Hassala Star Petit Boy, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup aussi Fatmata Kadino Salmina Fota Wana Seda. Wano jangu moi depuis Medina rue 19 angle 10 be fop be salmina be non ko neni rabe ambe anitinda bimbi aki ki de say mi watori ni tunko kambe watila. Merci beaucoup jangu moi. Mini on tona téléphone du monde. Wadon 78 116 wadon 82 wadon 80 wadon 38 voilà konon 82 38 konon yarata si tawi grand wuri bamu baon sa himo okanemo Abdoulaye Diallo donc Abdoulaye andi go ko benta kon enen o génération men do ni biral non ha kono bamu baen toute façon men hiyali on clip do men okante o Mariama Kankala be do donc goddo nati kaliñ e ndare sen jettemo allo. Allô, ton voix man, allô. Allô, oui. On jarama de papa, on noy. Sama lende. Hidonge jam. Alhamdulillah. No wondabe. Alhamdulillah, moi c'est Elhaj Mamadou. Elhaj Mamadou. Oui. Depuis honto? Depuis Rebeuss. Depuis Rebeuss. No a woli don non ka an ay Rebeuss 4 koñ. Ko himbe me ba ko mi yari ko mi Conakry mon. OK ko Conakry wono da. Ouais. Allez-y donc bebe Conakry be awa la ngandi bebe Conakry fo are no salmina e bebe Rebeuss ka. OK, y a pas de problème. Donc Elhaj. Allô? OK, allô. Pardon? Oui. Mini? Nam. Ko hombo okkanta don sifa be accuda Conakry e be tawtuda Dakar ga. OK, je la fala do. Je la fala mo. Allo lannande ko dum ngi King Alasko. Yes. Angenen dido de nandi enen dido ko enen woni meloman ben ala problème no kete King Alasko anani hombo kanta King Alasko no mo kanta no me ko no dayo ne ko la to ne bonata Elhaj inshallah rabbi habbo King Alasko ma do yo émission lan non. OK, merci beaucoup frère. Allez-y, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Me welti ke photo wana seda nan. OK. Allez-y, merci beaucoup. Arebe Conakry fo no salmina. Voilà, ça se passe comme ça tous les mercredis ka émission Mondo Waltata. Donc grand wuri nane natu donc endare donc clip mo andi tinda ko clip yahano mo nandito e bamu ba on okanemo ka. Si c'est bon. Donc grand wuri acitana la on clip mo programme da donc okanemo on clip donc d'abord si atteint sur scène. Salam alaikum. Oui, salut, Keta. Et puis, wow. Kososo. Imam. Kari Allah, grand. Wow. Lawol ngol mi andi. Billahi la ngandi dong Saliou. No be hari Allah. No be hari Allah ibe jam. An kadi hida e jam. Duytu tele on famondire moƴƴa. Allo Saliou. Naam. Kono nuyelde hida e jam. Saliou haalani men kono hiyirɗa émission waltata émission ma no weli ha figan weli ñande lamnaɓe ɗo émission ma hakkude ma Allah billahi embassade ɗo meɗo ɗon no welela moƴƴa ɗo Saliou joni gasi se yeeyi lahara
ay si ye la harata landi do mawta jabo mina doyte ala problème ana to e kal janna inshallah rabbi inshallah ala inshallah rabbi sali ko mbo hombo kanta do min ko Habib Fatago aduna Habibu Falda waaw aduna dayna ala problème si heji tumme wadante nan ala problème andi do tori be clip ben ruudi ha kono si heji tumme wadante sina dum me wadano e prochainement anani ala problème ko mbo hombo kata on clip don ay Guinée fop on do Guinée on fop waaw emba sali nde berne manu laabi billahi sali mi weltani kema ko hende e sali emba nyande may denne Guinée bile fop ko famille goto billahi ko famille goto ko famille goto pulla la do fop ko goto billahi foko goto sali wona ko baba goto sali naam min ni joni chaque mercredi habbo inde ma nden dara émission mi feccina inde ma nden na ko Saliou Keita ko Saliou Keita inchallahu rabbi chaque mercredi joɗo dara émission ganana inde ma nden nder ton a faami fiya ɓurto andude émission ko an jeemo kala ƴettuɗo téléphone mum on noddi e jooɗiɗo no darde kañum jeeyi émission on noon teddugale ma himo wiye waltata a faami andi sino weeli tu waltata ka wallahi ɗum ɗo ko gonga wallahi si ndi weeli tun ko ɗon ndi gasata min kadi mi weddike aray mi weltike fota merci beaucoup lan hiroɓe haar yallah fof a jarama merci beaucoup Saliou waynen allez-y bye bye en joni voilà haray ko ni yarata ka émission mon ɗo waltata on nani komi haalanimo ko sino weeli si tawi hindi weeli tun ndi waltata ko ɗum ɗon noon addi ko waɗete ɗo kon fof no weeli taw jaaɓu walta ka mon wandare fewdo dogata ɗon taw habbo ka Facebook taw habbo yo ndaare direct ƴetton téléphone ji mon ɗin noon ton par ce que ɗon andi émission o woli taw inde makko nden ko waltata seede noon waltata e yahay ndaare ngoɗo kadi ko woni Allah taw ko jiwo ko waltata seede noon waltata e yahay allo ɗuytu volume télé on ala way kono way hiɗay jaam ɗuytu volume télé on hiɗay jaam ça va alhamdulillah kono wiyeteɗa Souleymane Ba Diallo Bari Kaso Souleymane Medina Ba ka Diallo mi andi ko Souleymane Medina tun Flowman allo Flowman yehi donc merci beaucoup Flowman toute façon ƴettu kadi téléphone ma waɗa 78 waɗa 116 waɗa 82 waɗa 38 nata en direct wawa yewtudude DJ Billy par ce que ɗon andi min guinéen ɓen no welalan ha min noon gonga ko innete ko guinéen ɓen no welalan ha kono ko ɓe mi ɓuuri hiɗude ɓen ko fulɓe ɓen e nder guinéen ɓen kadi allo oui ala ton jam tun gonon kadi na ala ton yandu hiɗon e jam ayo no marsude beɗa kana ko ɓeygu mon ɓiƴƴi on a wole moƴƴa de ko honno inde nden bappa Mamadou Alpha wonɗo ɗo e marché Ngelaw Mamadou Alpha wonɗo marché Ngelaw Mamadou Alpha honno wayi hiɗa e jam yandu kon woni welde sikkuɗa darde émission on normal ayo kono hirɗa émission on ɗa hiide hoorema e émission o awa Mamadou Alpha kadi yeehi acci e merci beaucoup Mamadou Alpha toute façon mi weltanike ma fota wona seeɗa yeru onon ɓe nodduɓe ɗo tawi on torike clip ji ɗi annitinɗa carrément voilà daren kadi o won ɗo kaliñ ɗo allo oui on jarama dey bappa honno wayi hiɗon e jaam yandu alhamdulillah no fayɓen ka on joom baltaw jom baltaw ko min bo menen ko min kettiyoy taw awa hiɗon e jaam yandu alhamdulillah grand kon no wiyeteɗa min layne Izo Kana ayre depuis Fas ayre ɗani ɗo ɓeygu an ko Fas ɗo yeeta Izo moytoɗa noon nan nde awa wonali hiɗa e jaam yandu alhamdulillah kono hirɗa émission waltatamo tigi ko min yiɗo ko mom c'est vraiment no foti quoi no foti émission mo welime foti
ah billahi kono jeeyi wallahi kono jeeyi iso ka fala on kan ɗon clip ji ɗiɗi ko striker goto kañum waɗa ɗi game ala probléme min waɗay inchallahu rabbi minen gono min wonani ɗo striker e waɗadi game ala probléme hay fo yi iso kana min okketete clip ji ɗi nan clip striker on aɗa mokkimo Boubacar ewo bo ayde kañum e mezzo kañum e boss le boss fay ko juntu boss le boss ɓe juntuɓen fof no salmina voilà Souleymane e nani iso e hombo kadi ok allo Iso yehi merci beaucoup Iso striker o men okketemo mercredi prochain men okkama waɗade game ala probléme donc grand wuri a daara ɗon striker on taw tawi yeggitu noon hari ɓe rebus ɓen no tori en clip goto kamɓe kadi allo kaw yehi merci beaucoup an kadi a weltanama toujours ƴette téléphone ji mon ɗin noon donc en grand wuri yaha e daaro en alasko en attendant arten kadi e auditeur ɓe ɓen par ce que ɗen reeni émission appel ji ɗin ɗuuɗi ko ni kadi falira ɗen donc miɗe weltani onon ƴettuɓe téléphone ji mon ɗin fof noddi ɗo woɓɓe toriki en Habib Fatako inchallah si tawi heeƴi men okka on allo ko honno wayi hiɗon e jaam Tanto no welde seeɗa billahi no welde sikki onon kadi kam on toon no welde hono fewndu ça va alhamdulillah sina daragol waɗa émission tum fi no weltoron asna woti no walli no kowiɗo émission uji ma mi jeejima wattu ɗon fanta on to sokum tega côté ma da joɗɗa daralan ko ɗon andata émission on ko weli ko émission maji sa kala nde watta yara woti no waali concentré vrai ay ta wallahi la weltanima fota ɗaw yiye honno sina woti no yiyeno yaya no hoɗi Fas yaya depuis Fas yaya konno wayi hiɗa e jaam sawanani yaya koma honto e lagine kono ɓe gawal ɓe gawal ɓen noon no waɗanilan gikke oya sina émotion ma sina meɗa weltori mo anani billah min kala weltori on onon jottoɓe daara ɓe wallahi la weltani on fota continde yaya ka arana yejjitawi jeunesse on kadi ay ka no jeunesse on mi haalante piiji ɗiɗi ay min si tawi no ko mawɓen tum si ɓe faala noon ɓe monoto fewn ɗo mi accitayno kono ko jeunesse o waɗi sila wadde émission oya ay ka sa waɗi ɗo ɗum no famera weltano goma ay ka donc yaya billahi ɗa weltana mi nani kadi conseil on inchallahu rabbi mi ɓurta e accude haqqille e jeunesse on minen kadi meɗen heeɗi ɗum ɗo pour toujours so tawi ko nawteddino yeeso hare meɗen welti ɗum ɗo weltori ɗum ɗo minen jeunesse on ay ka ko ɗum andi enen ressortissant guinéen wonɓe sénégal ɗo ɓen en duwa wadde sifa ɗum ɗo du coup langandi on say mi moƴƴino e groupe fi auditeur ɓe nodda e ɓe émission an on ɓen fof wawi yewtude fi ko faala ɗen kam men kon wano sifa ɗi conseil ji ɗi joni ɗalan ɗo tan mi yeggittu jeunesse on sen heeɓi kadi conseil ji ko ɗi annitinɗa e yaltinayi ɗi wawi en ɗi nadde ka nder groupe ton hara simi ari ka émission ga par ce que haqqille goto yonata kono hande sa joni lan conseil certain Ibrahima certain Mamadou joni lan conseil e wawa doginde ɗum ɗon ka émission ga hara enen jeunesse on kadi mawɓe men ɓe accita haqqille men way ko vérité ay ka a faami yaya wonnan ko clip hombo wonɗa torade ɗon a tega ɗum fata ko rek minen kala haala e fular wande ko menen ka inchallahu rabbi minen kadi meɗe weltorma yaya billahi meɗe weltori kadi ɓe gawal ɓen fota wona seeɗa jarama koto vraiment affaire no foti ay ka merci beaucoup yaya merci beaucoup mi weltike fota nawre yeeso rek allahuma amin yaya allahuma amin enen fof sendode yaare yeeso merci beaucoup anno yimɓe nden noon ko onno min ɓe innalan DJ Billy min ɓe innalan DJ Billy Billy DJ Billy ok a jarama merci beaucoup yaya an kadi a weltanama fota wona seeɗa ɓe Fas ɓen fof no salmina merci beaucoup donc grand wuri sans plus tarde e yahay daaro en King Alasko par ce que ɗen andi ɓe rebus ɓen nane no torino en clip King Alasko goto may daaro en King Alasko arten
onon nodduɓe ɗo ɓen kadi mi faalete accitude numéro an on onon fof wawla wadde signe ka WhatsApp pour yo mi créé en groupe WhatsApp mo annitinɗa en wawi wadde continuité e émission on woni honno groupe WhatsApp on en forma e woni yimɓe ɓe annitinɗa ko enen ɗo woni par groupe voilà en ƴetta e goɗɗo taw ka ligne allo allo oui allo ça va grand on no way hiɗon e jaam jandum narato ko noni welde sinami ni rek iɗon darde émission o moƴƴano reme weltori on onon kadi konno wiyete ɗon ko ɓooyi ɓooyi depuis rue 19 ɓeɗo ko boutique ɓe amen ni awa noon somo kiwi grand wuri ay ɓeɗo ko ɓe jogui boutique rue 19 angle 8 kala local wal moƴƴinte ngal e omo kamɓe on ɗum noon ko ɓe partan alaji ɓooyi hiɗon e jaam ça va alhamdulillah no marsude ka sino no ɓe Medina mais weltori on onon kadi Alaji Boy andi ɓeɗo ko yimɓe ɓe andintinɗa ɓe wadde lan soutenir côté ji ɗin fof merci beaucoup Boy no ɓe Medina Medina noni no client ɓe mbawi hiɓe arde ɓe arde alhamdulillah nani Boy merci beaucoup Boy mi weltike fota Boy ka nder quartier men ɗon ko hombo kanta taw simi landoma clip motorotoɗa o hiɗa hokkana allez-y Alaji Boy yeehi hoti merci beaucoup Alaji Boy mi weltike photo wona seeɗa ɓeɗo no rue 19 angle 8 ka boutique Abdourahmane ko yimɓe ɓe andintinɗa kadi hiɓe iwtiri ɓawan hiɓe wallitade tan kala défaut on komi waɗi émission ma ɗum kala ko moƴƴi komi waɗi émission mi yahay tumɓe nalan hande émission ma on laɓama donc en jettay kadi goɗɗo goo allo kala ko moƴƴi komi waɗi émission mi yahay tumɓe nalan hande émission ma on laɓama donc en jettay allo allo ɗuyte télé on allo ɗuyte télé on kono way ɗon e jaam kono woni welde sinani meɗen jam onon le oui ça va alhamdulillah ko hombo ko prési ko hombo ni prési non ko paykungo ka ko garanjo hombo no acceɓe paykungo rek non minen ko a garanjo amen wola men inde nden mi jeejima grand Diallo Amadou wonɗo ɗo e Maris ɓe Maris ɓen fof no salmina Diallo Amadou awa merci kono noni welde sina meɗen ni nguleydi onon le toon ça va alhamdulillah sikku ɗon sivude émission normal miɗen daadema ɗo no laaɓi no laaba vraiment no émission ma no daaro wallahi lazim mi weltanike on fota wona seeɗa ko ɗum men faala innotoɓe innayɓe men no daaro tum way vraiment émission ma o menen min ala moye ratude fakku mercredi men daarami billahi meɗen weltanima an kadi fota wona seeɗa taw décourage rek non wallahi men ay siɗo noddude men ɗon andinde men ɗi piiji ɗo min courage to tum grand voilà minen kadi ko ɗum ɗo min ɓuuri faalede na yo ŋaccu ha jamaji ɗi woto nangon e no o émission ɗo andi min ka télé komi woni ɗo oɗo ko min jeeymo oya oɗo ko min jeeymo ko fof yata calan ɗo ay donc min landoma ko clip hombo falɗa ko hombo e hombo hokkanta ok no min ko hesborop mi faala ɗo ya hokkanan kanko e tati ka ɓe yiɓiri ɗon mi faami donc grand wuri anani ɗum ɗon faami ka mi faami billahi mi faami mais waɗay ko falɗa kon oya voilà arano lan heɗitimo ɗo joni kombo yombo hokkantamo no lan hokkanomo ɗo fetimiɗo wondi ɗo min e madangam ɗon noon a waɗi gikke oya ay ka ɓeygu ɗon ko ɗon woni fof no andi ko goɗɗum go yeggitoto ɗon o yeggitotako yeggito innene nde ko onno mi winda nde ka taw ko Diallo Amadou ɗon e Almaris Diallo Amadou hara chaque émission mi wawa feƴƴinde inde nden nan voilà wayi noon ay ka
way ko no woni voilà donc madame ma kadi meɗen hokkanamo ɗon kan kadi clip on inchallah hendo to ngonan ok inchallahu rabbi merci beaucoup ya def way grand merci Diallo Amadou way merci beaucoup ya def allez-y merci beaucoup donc ko ni yarata ka émission mon ɗo waltata inchallahu rabbi déjà hiɗen andi heure o woɗɗike seeɗa mais ɗi clip ji ɗo ɗiɗi mais yeggitata ɗi wano striker o voilà waɗa digge mon habbo donc goɗɗo ko kadi noddi allo oui konno wayi iɗoɓe jaam alhamdulillah no marsude oya kon toon ɗo min noddude kon no wiyete ɗon merci beaucoup billahi onon kadi mi weltori on fota kono a ɗoyta e télé on seeɗa nan mboma ka ka télé mboma wonɗa oya mboma homboye mum allo ɗuytu télé on sina ɗum en famodirta allez-y merci beaucoup hay o présentaki mais donc en tout cas min hokkante mboma on si heeƴi inchallah maɗum min accidama e programme mboma o voilà ko ni yarata chaque fois ɗen andi noon samedi feƴƴuɗo ɗo o samedi feƴƴuɗo ɗo hari ɗen ton e ADN Night Club sa inni ADN Night Club inna konɗo wonno wadde ton innen ko anniversaire DJ Boss on kalen ɗon ƴetto en oɗo aro en ko anniversaire DJ Boss allo allo ɗuytu télé on allo oui on no way allo oui on no way iɗon e jaam allo ça va alhamdulillah ko noni welde alhamdulillah allo way no welde kon no wiyeteɗa grand Mamadou Alpha depuis Medina Mamadou Alpha hiɗa e jaam tum ay nayande ko guerto soƴƴirɗa dey tum Mamadou Alpha way haala nin kon no hirɗa Jama TV e o émission waltata ɗo kama no sina mbeɗa weltani wallahi min kadi la weltori on fota surtout onon ɓe woloɓe pular la weltori on fota gonga ɓe wo mo añi yimɓe mum ɓe na yimɓe goɗɗo go yiɗata wallahi ko noni welde yettude Allah sinon ɗa consude émission moƴƴa kama boy wallahi ɗa weltanama Mamadou Alpha way haala nin ɗon ko clip hombo falɗa e ko hombo e hombo hokkantamo Baba Rap way ɗon ko piyum ko ganditinɗa welaylan fota wona seeɗa par ce que ɗe gandi hommage ji makko ɗin feƴƴata ka way inchallahu rabbi a heɓay Baba Rap on inchallah noon inchallah ɗa hokkanamo hombo e hombo depuis hiɗa hokkamo allo hiɗa hokkana hombo e hombo pina payle maɗen ɗe fof ɗe hokkana inchallah e hombo kadi allo Mamadou Alpha allez-y merci beaucoup Mamadou Alpha inchallah rabbi payle maɗen fof ɗe hendoto Baba Rap on merci beaucoup donc hari lanka DJ Boss anniversaire DJ Boss on ton e ADN Night Club donc en yahay ndaro en taw anniversaire on arten continuen e clip ji ɗin merci beaucoup grand wuri guiɗo Jama jonnan anniversaire on Jama on consa ɗum ɗo ɓay min ni o waltata ko ɗum ɗo woni ko ɓuuri marde importance ko woni ko gattore nden taƴete ɗon donc ɗum ɗo noon ko samedi feƴƴuɗo waɗi to e ADN Night Club min souhaitamo joyeux anniversaire longue vie santé et prospérité surtout noon o jomba kankat noon o jomba o waɗa no sifa no mi waɗi ni goɗɗo kadi naati ka téléphone merci beaucoup allo oui allo grand wañil télé bi ɗuytanan télé on fi Allah mi jeejima fi en famodir grand ça va alhamdulillah kon no wiyeteɗa e kon toon ɗa men noddude Mama Saliou Medina Mama Saliou depuis Medina Mama Saliou hiɗa e jaam yettude Allah ça va alhamdulillah miɗo e jaam
voilà wenen ɗo no yiiɗo édition on kono fayda wenen ko coiffure mo awni coiffure jo ma omo faala andude naño waɗa men temboroya taw andi noon andi on coiffeur jo ɗon hari mi faala accude ha seeɗa mi feƴƴina publicité on kono inchallahu rabbi heɗite konto woni ɗum ɗo mi hokkaymo ɗum ɗo gratuite konto woni voilà joni voilà a yahay ha rue 11 angle 8 sa yehi rue 11 angle 8 landoɗa alpha coiffeur way sa landike mo inna ko DJ Billy bolidiri on way si tawi ɗum ɗo yonalima lundi o wonɗo arde ɗo mi yahay ka place makko min ƴetta place on fof après mercredi mi waɗa émission hara a anda e lion exact ko honto ok si Allah jaɓi ɗum ɗon noon ko sabuma an tun wona waɗanede sinano an min déplace ta ko min yaha ton gasinano joni a wawi tude verol ngal wiyam coiffure moƴƴa ala probléme ndaru hino ɗo ɗareni itta wala no golli joni habbomi taline tije ɗen waɗire ni émission o ko ɗo ɓuri labede grand sans vero wallay ka imo gayna non wallahi lazim ɗa weltana mais noon mama Saliou ndaru émission ha o gasa mi jonnama numéro an téléphone on on say no waɗi groupe WhatsApp mo woni créude enen ɗo fof hara e wawa wonde gotum hindire yewten wonen famille goto a faami hande kadi émission on ko enen jeeymo koko faalaɗa mi watta ka émission e ko goɗɗo goo tawaɓe ka groupe WhatsApp faala kon ko ɗum waɗete ka émission inchallah en haldi gran koye goto en haldi merci beaucoup Mama Saliou ko clip on mo falɗa ka an ko hari ko fembol ngol tum no wi ko ɗum ɗo duggoɗa clip on ko ari wono moƴƴi ko ari woni moƴƴi ɓen toujours ko guine ala probléme joni mi hokkete striker an e o nodduɗo ɗo ni ɓiral noon wayen pulle fouta may allez-y merci beaucoup mi weltike photo wona seeɗa donc grand wuri si tawi clip striker on fewndike ɗon okkanala mo ɗo e jama on kadi fuɗɗo réagir de ka téléphone allez-y may e grand wuri guiɗo jama ray kankadi mo weltana fota wona seeɗa par ce que mi haalani on so yi mi yalti ka ɓawo caméra ga ta sikku komin tum wonɓe ɓe ka ɓawo caméra ɓe ɓuuri hulɓinade fof par ce que si on tigui wawima filmude yaltinama Sénégal fof arano renuma andu he ko golle jane woni ko feƴƴude woni ko woni e feƴƴude ɗon donc goɗɗo kadi naati ka ligne allo oui ça va bien ça va alhamdulillah hiɗon e jaam a yiddalla boy kon noni welde sina jam tan e welde gana no marsude alhamdulillah kon to wonɗen men noddude e inde mon ko Bari Ibrahima Pita Sangaréa Bari Ibrahima Pita Sangaréa ɓe noddiran Aslem Bennatali ɗo Aslem Bennatali mais sifude émission mo no yooɗira wakati sikko on ɗayno Allah no ɗahandi men min ɗaynata o Ibrahima no ɓe Sangaréa ɓe fof ɓe jaam alhamdulillah la humpitoɓe ɓe a nana ɓe jaam aray ɗon kadi a weltanama andi ɓe inni wo ko yaltuɗa ɗaɓɓere o ta yeggitukama ka ino laaɓi labama ay ka ko haalani men ɗon ko clip hombo falɗa haalnamen ko hombo e hombo surtout ɓe ke Sangaréa ɓe benno langandi a hokkaniɓe ha gasi ay ka ok min kay mon ɗon ko tomboma mi faalatte ka ɗon men ɗon par ce que andi mboma gañinelinde Sangaréa na ɓuruɗe ka Sangaréa gonga ma billa wallahi ko gonga ma ala probléme ange goɗɗo ko natuno ɗo nani andi mi yeggitu windugo ɗi ndeji ɗi mais toute façon ɓay ko hande émission fuɗɗi waltata on donc ɗum waɗi sinan faala créide groupe WhatsApp hara onon nodduɓe ɗo ɓen fof on contacte lan e o numéro mo mi jonnata on ɗo après on contacte lan ko WhatsApp mi ƴetta indeji mon nin onon fof mi wawa feƴƴinde chaque fois indeji mon nin ka émission ɗo nan ok grand inchallahu rabbi joɗo ƴettu barkingal ngal koyngal barkingal ngal yowangal e hoore huɗagal ngal mi teganama mboma on joni ok grand wuri nadanam mboma on ɓe woni ɓe ɗiɗo addanam mboma on addanam mboma on yo addu mboma la jooɗi ɗo la situation ɗum ko an yesomo ɓe tegiɗo ka awata raccroche mboma on no arde grand wuri addanam mboma on ok grand allez-y merci beaucoup jawa ndaru a raccroche ay tumi ya mboma on inchallah raccroche hawa hari ko haɗo andi ƴagal mboma andi no woodi musicien ɓe andidinɗa ɓe naada e jinna e ma harana e seytane tu donc bala ko ni yarata chaque mercredi ɗo wawi ƴettude téléphone mo on kadi joni noon la andi jama fo andi fi numéro allo allo oui
oɗo kadi yeehi kono joni hay simi wolali fi numéro on gara wuri parce que ɗum ɗo falama lam ɓurtirde juuɗe o waɗay tun 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 ko noon yarata ha ka émission mon ɗo voilà émission mo andintinɗa on yika ko ɗum ɗo woni waltata ko pari ɓayɗo weeli jaba o naata e waltata e ngabbota ko a janggo ko joni merci beaucoup Mia merci beaucoup Mia mi weltike fota wona seeɗa merci beaucoup aussi à ma maman préférée hiɓe wiye mama Safiatou Camara merci beaucoup aussi à mon père Alhaji Jammalal Bari Bantingel ɗum ɗon noon koye mettumo welata allo 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 oui kon no way sawal Mansour hiɗon e jaam jantum hiɗon nodda men honto e inde mon Mansour jantum inde mon e yettore mon Abdoulaye minnete Abdoulaye honno ba ka Diallo Bari Sow Fas Delorme mi won Fas Delorme aray onon ɓeɓe Fas ɗon salmina fota Abdoulaye ayi komi wonno amude kon ay mi yaali de an ko mi ami ɗo kon fo a yaali Abdoulaye wi no joni a andi kon ɗum watten a toroto clip mo andintinɗa no amo wi te kam moma mi Abdoulaye min lan andi de komi yangi ɗo kon fo sa inni a yaali aray mi andi ala e darde a joɗande ɗo kadi ceerno dansal nde wotere ceer dansal inchallahu rabbi ala probléme an kadi noon mi alante a raccroché ay tum mi waɗane ceer dansal on inchallah tammono hay fuyna min kaddo alsala menen kadi min ama seeɗa voilà joni noon simi addani on ceer dansal on no woodi numéro ndeno gasa nde émission on no lanna ɗo allo Abdoulaye allez-y merci beaucoup Abdoulaye donc de toute façon mbayɗa darde télé on haray daru ha émission on gasa no woodi groupe WhatsApp goto mo woni créude groupe WhatsApp waltata émission on say men nadete nder ton allo oui allo oui c'est ma petite sœur tellement préférée Mariama Diallo. Comment tu vas? Oui, je vais très bien, petite sœur. On est comment nouvelle? Tranquille ni. Hiday jam. Maa ngi lay seetaan ni émission bi neex na lool. Yàlla ni nga seetalee sama xol yàlla na ma yàlla atteex yow Diallo. Waa. Dama ne. Waa. Xam nga démb li ñu def fële ca Voile d'Or. Moom laa doon répété waat fii léegi nag dama bëgg waa nga wax ma kan ak kan ngay may clip bi ngay ñaan te yow xam naa ni ku mën a ñaan clip nga danga may ñaan benn clip nga mayal ma ko kan ak kan. may naa ko d'abord bachelier yëpp képp ku am bac. ay waay en tout cas félicitations à toi aussi xam naa ni moom sa bac bi dañ ko ñafe merci beaucoup yaa Xalimatu mes deux petites sœurs merci beaucoup voilà ak kan si yow tamit frère ak maman toute la famille ak maman ñoom jawuma ñoom ñëpp bàyyi ma kenn ak kan am na koo fàtte de Hatou ma belle-sœur merci waay jërëjëf xamoon naa ko léegi ban clip nga bëgg ma may la boo ma laal baax na jeex na tàkk kon yaax gaan bi génn fii léegi bokku leen ceer daan saal bii di dugg dégg ok dégg nga jërëjëf merci beaucoup petite sœur surtout fi nga fële sa sañse baax na billaay xam nga rek parfois damay xaw a seytaane quoi parfois damay xaw a seytaane parfois foog ma jël star rôle bi nga xam naa sañse bi de xasoo moo ko laaj yaay sama rakk yow bu ma sañsewul ñu laaj ma fan laa juddoo yaay sama rakk di voilà. lii mooy woote yàlla gën bu nit merci beaucoup à toi petite sœur. ok bye bye. merci beaucoup kooku sama rakk bu baax miñirawa moƴƴo himo wiye Mariama Dieloba donc onon fof mi toranto mi faala yon toranomo par ce que kanko e Halimatu ko feƴƴiɗo ɓe heeɓi bac maɓɓe on donc koyen toranoɓe ɓe naato e université ɓe waɗa toon kadi ko luttata fillede merci beaucoup Mariama Dielo merci beaucoup aussi à ma maman préférée hiɓe wiye janguma mama Safi voilà en jetta e goɗɗo ko kadi allo dem na merci beaucoup à toi aussi haray chaque fois ɗo wawi men noddude voilà merci beaucoup Mariama Dielo donc Guido Jama bu fekkee ne baax na rek may ma ceer dan sal bi landi noon neɓata kadi wayno ɗen inchallahu rabbi ha mercredi prochaine okkan o clip ceer dan sal ɗo d' abord dan sal kila moom tamit himo wadde golle ɗe andintina
fi tout yo culture on avance enen do fo kala mo andintinɗa ka ɓiɗɗo pullo ka wawɗa wontirde o tonu téléphone ma o nodda e o émission ɗo minen kadi min anda fima mi wawama lansude lagine fo anda fima anda golle ɗe wonɗa wadde ɗen donc sans plus tarde goɗɗo kadi naati allo 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 allez-y merci beaucoup oɗo kadi wayni tike haray toute façon en kadda jarna fota wana seeɗa min yon habbe numéro whatsapp bili on fi yon waw natude ka groupe whatsapp an enen ɗo fof wawi wonde piyum gotum wawi waddude émission waltata on ha min yon waltata ko émission mo annitinɗa ko émission faalaɗo puusude culture guiné on firi o avance donc goɗɗo kadi naati allo allo on jarama de hiɗon e jaam alhamdulillah kon noni welde ko wontirton ɗon meɗen e jaam sikkutana wala ton alhamdulillah awa haray de onon kadi on jarnama haray ko saɗi mon ko tooli awawa hiɗo wiye honno ko Mamma Dian depuis Bentali Mamma Dian depuis Bentali Mamma Dian naam noɓe Bentali ɓe fof ɓe jaam fof ɓe jaam alhamdulillah ko honto kamen minen ko maali yemberen ɓe maali ɓen kadi no wela lam fota wano DJ Lamzo en billahi la weltani on fota wona seeɗa andi koko haalete kon enen ɓiɓɓe fulɓe ɓen eto ɗen tu wallidiren par ce que ɗen andi se wallidirali goɗɗo ko arta walla en ka donc arayɗa weltana fota wona seeɗa wono kadi ɗo weltana émission mo gon no weeli moƴƴa noon wallahi mi weltike fota mi wirtom mi winoto yomi hiwro ngo gam e ɓaymi yew ka émission ɗo wallahi on waɗi ko laaba yo Allah yoɓo ɓerde mon nden amina on jarama mi weltike fota merci beaucoup ɓe maali yembere men kadi fof no salmina merci beaucoup haray ko ni yarata mi haalani on si tawi ka guinéjo townu téléphone ma on wawa noddude ka émission amen ɗo par ce que ɗum ɗo holliray tun enen ɗo fof koye hunde wotere ko ɗo porteur de voix ɓen ko ɗo woni ko ɗo ɓeɓe annitinɗa ɓe lança e lagine foof anda ɓe lança Europe foof anda ko o tele ɗo donc goɗɗo kadi naati allo oui on no wayi hiɗa e jaam jantum kon ɗoni welde ça va yettude no marsude jantum inde nden e ko wonɗa amen noddude ko Ceerno Alpha Oumar depuis zone de capitale Ceerno Alpha Oumar on no wayi hiɗa e jaam ça va yettude kon ɗoni welde yettude Allah kon no hirɗa émission waltata o non la bana ne wawi waltata o tigi tawi noddu ko ɗum de ɓay waltata ko en noddu kisan ay ka sino ko noni welde toon ça va awa on yiide musidɗo mon on no wadde émission ɓiɗɗo mon on miñirawo mon on no wadde émission sagoan noon enen ɗo fof koye wallidir si tawi ɗon mari golle ɗe faal ɗon yomin yaltinan on wano place ji mon ni haray ɗum ɗon meɗen e ɓawa mon on inna men tun nde ñalande ɗo lan faala e waddu émission ko place an ɗo waɗen mercredi daren mercredi goo yahen ha ko place ma joɗɗen waɗen émission si tawi ɗum ɗon kadi no welama inchallah donc émission ko noon woni wallirde Guiné on ay ga ɗo ya yawɗo e waɗugol publicité ji ka woɗɗi maɗum publicité ji ɗi andintinɗa an a feeñata e mum si tawi ɗa mari publicité ɗa mari place mo andintinɗa ko conci marɗa maɗum ko wawɗa gollude o hara ɗa andi ko jama par jama wawi marsinde ko wonɗa gollude kon haara meɗen ɗo fi déplace gol holla kadi jama on fof ko wonɗa gollude kon ala probléme a faami donc haalani men ko clip on mbo falɗa e ko hombo kanta clip on ɗo joni ha prochaine fois nodduno tu weltona gol wallahi mi weltike fota wona seeɗa awa habbe numéro an on nan numéro téléphone an on mi jonna on mo si ɗo e émission on lan onon fof ƴetto mo waɗol lan signe nan allez-y merci beaucoup mi weltike fota merci allez-y merci beaucoup donc ko ni yarata chaque mercredi kono mi wolirani on noon enen guinéenɓe wonɓe ɗo ɓen etoɗen en fof duñen culture men on kono woni duñugol culture men on ko par ce que ɗa andi ko guinéenjo e nder guinéenjo tu wawɗe wallidirde par ce que ɗen andi Sénégal fewndo no satti donc ko ni émission mo o yarata ko émission mo annitinɗa ko émission culturel émission mo annitinɗa ko émission yahowo ko wonɗa o yaltinanama ko wonɗa gollude kon holla jama on fof
haray alaji Alpha Omar maɗum alaji Mamadou maɗum alaji Moutar ko ɗo place o jogui ɗo e Dakar donc pour ya arka place ɗo a waɗa ni e ni a ƴetta ngal auto ɗo ara haka place makko ko ɗum ɗo e ɗum ɗo woni ko yeyata feƴƴinen publicité on tigui on sikkumi on faami donc sans plus tarde nanen haari lan salminde wono nenan jarayɓe wiye Mama Chafi haara la weltaniɓe fota wona seeɗa ton e rue 19 angle 10 kañum e séré Djiwo Diallo on fop kañum e séré Beldam e kala séré ko wawɗa wonirde ɗo séréji ɗin fop no salmina haray wono Ba Fodé nga wono DJ Bela en ɓen ɗon fop ko lawayinde hande kamɓe woni sabupiji ɗin fof kamɓe woni ɓaawo on tigui kamɓe woni duñude on tigui kamɓe woni inde waɗuɗo koyɗe maɗe mi yewtira ɓaawo mabɓe merci beaucoup grand DJ Bela ɗa weltana fota wona seeɗa ko grand joom andintinɗa kadi andi goɗɗo sino wallitade baɓe ma par la force an kadi a wallitotomo mi haalani on anni mi haalani on si tawi bemma e ben goɗɗo no pirude sa nanngari koyngal on tigui ngal ko koyngal bemma ngal nanngata donc haray feere ala ko beetum on tigui wona ka woni ɗo ko ni yarata chaque mercredi donc grand wuri mi daaray sen waway yahande Mariama Kankalabe on okkane yeruɓe natuɓe ɗo ɓen fop surtout rewɓe ɓen par ce que andi rewɓe joni no indi ɓe wata bungirde worɓe ɓen ayi worɓe ɓen kadi no inde kañum kadi wata bungirde rewɓe te en nani ka Mariama Kankalabe himani en son mo andintinɗa ko son wayitayɗo noon donc yahay daaro e Mariama Kankalabe arte wa ka goɗɗo naati taw habbo grand wuri allo allo voilà ko ni yarata merci beaucoup nani Mariama Kankalabe donc ko ni yarata chaque fois on ƴettay numéro téléphone on ɗo reni mo leyga wawon compose ude note donc carrément naten émission enen ɗo fof merci beaucoup Omzo merci beaucoup Paykum Fouta no salmina Paykum timbi kadi yeggitaka merci beaucoup Paykum timbi merci beaucoup Diaman So client no salmina fota wona seeɗa ko ni yarata merci beaucoup Mia merci beaucoup aussi Alpha le grand coiffeur kanko reeɗi ɗo merci beaucoup Alpha moom ndeysaan bu may émission daf may ne kaay bu ma fay dara kaay dama lay wot ba mu nice merci beaucoup Alpha jërëjëf merci beaucoup Alpha merci beaucoup aussi Omzo merci beaucoup à toi Reyankada salmina depuis Medina merci beaucoup aussi DJ Ibou depuis Rebeuss kankadi mo salmina fota wona seeɗa voilà toute façon donc sans plus tarder kono mi wolirani on noon ko si tawino goɗɗo no ko ligne jogoɗen on tigui yewtiden e makko mais grand wuri ɗo voilà di ku goɗɗo naati allo oui ko honno wayi hiɗon e jaam ça va alhamdulillah ça va yettude Allah hiɗon e jaam alhamdulillah honno ni welde ko wontirɗon ton ça va kadi e jaam mais lando on télé on no laaɓi ton no laaɓi machallah ɓa woɗɗa ko Medina Medina ɗon ale donc ka men noon Medina depuis honto e Medina ñamdi hande ko fenduɗa kolloɗa ko Ablaye Ri on aɗa ñaadi hande ɗije Abdoullah ɓeɗo grand wuri ko ɓe fembilan andi ñande ko ni mi waɗi mi yehi ko Hawsa ɓen to min yoɓe settanam bordir ɓe ittani lan ha laaɓi poy kono depuis Allah Allah bawoya min noon kamɓe so awti ho kala so wiyande ngaray ɗawɓe ngaɓi ka an woli ko son ombo fall lan suusi iwde ɗo ara mi kalima son ande ɗum ko musto camara ka awa yino lang andi ɗum ko Paykum hiɗu ko musto ni merci beaucoup lay DJ lay ko hombo kanta o musto ɗon no émission ɗangi hande ala juste mi wola par ce que nasa Allah no lang andi ɓe duwaɗa hokkande ɓen kono andi jama on anda sago an koye hokkamɓe ɓe nana non mi hokki Medina on fop lay Alaji Alpha ne no lay inchallah rabbi préparane mais yahay ka place ɗon inchallah mais ƴetta direct place on mais wawamo feƴƴinde ka émission ɗo inchallah rabbi nan no ɗani ɗum ɗo waɗa Allah yaari o sara en binako no lay la weltanima oya billahi mi hokkante musto on ta hawjo non ok allez-y merci beaucoup Lay merci beaucoup depuis Medina Lay depuis rue 11 angle 8 merci beaucoup à toi
allez-y merci beaucoup Laya ben no rue 11 angle 8 ko kambe fembila ngol femboldo hein voilà donc do reni musibbe men no wadde golle labade parce que ça hi ngol femboldo anday carrément hi ko kambe rewi do merci beaucoup Laya goddo go kadi ari sans plus tarder jettemo allo 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 oui plus fort ko Elhadj Mamadou Elhadj Mamadou oui diga numéro coiffeur jama o ka numéro coiffeur jong mo wodi la nini on téléphone non no branche to andi odo téléphone ko mi wadirta émission parce que ko dum no min ni joni joni on jetta numéro angon ok y a pas problème afami a wada 77 ok jom 77 oui wada 445 oui wada 86 90 86 86 wada 10 ok yaba joni a waɗa lan signe ka WhatsApp après mi ƴetta numéro mi enregistra numéro ma mi jonnama numéro on nan ok pas de problème allez-y merci beaucoup mi weltike foto wana seeɗa donc ko ni yarata émission mo gon émission mo andintinɗa hihi enen ɗo fof ɗen andi sa ni waltata ko ɓayno weeli donc grand wuri en torama ɗon Mousto Camara en plus kadi ɗen mari ɗon hesborab goto neɓata noon haray heure on o ɗeɗɗi en seeɗa mais toute façon ɗin clip ji ɗon ɗiɗi feƴƴay noon si aroye waynitoɗen ka émission men ɗo allez may jonnalan hesborab on d'abord. Merci beaucoup toi et moi c'est pour la vie signé Mousto Camara lay la ngandi a weltike foto wana seeɗa donc andi noon allo assalamu alaikum wa aleykum salam honno way janton kiɗoge jaam janton ko DJ Billy Alaji Lamzo wawi to mane ustasi ɓen hiɗoge jaam o yahal taw ka juulirde mi yeka juulirde kono min ɗeɓu seeɗa quoi Lamzo kon noni welde ça va nane grand voilà pay kun kadi ko ngallintinɗa hihi ko wallitade Jama TV moƴƴa Lamzo way kono hirɗa émission men waltatama vraiment no laɓano foti siko ni yaari mo machallah décourage remin tama allez-y aɗa andi menen hande si min yeehi ha meɗen animude denna bo ko Allah e ma ka wallahi donc kalni goppuɗa dal ka watta hakkille ma mum anda ina mbaɗi jongo ko faalaɗa mi nanali yinni hunde kala nde jokkuɗa koma heɓa vision e mayre ka wona yo yaw ha lawa de prawde accita par ce que ñamɗo ñande gonga minte ko rek ñamɗo ñande wona onde inde e pular sa onno si Allah walla e goɗɗon ko seeɗa o yarata quoi gonga ok mina dal mi salmini wonɓe toon ɓe wonɓe ndago Jama TV e kala auditeur ji wona noddugol Jama TV Jama TV dal ko fi fof Jama TV accala hay goto artiste jon comédien jon DJ jon journaliste jon accala hay goto machallah ok haray min kadi mi hokkano ɗon wona Fatima Grand Yoff en Fatima Grand Yoff e hombo kadi wona ɗon Ramatoulaye Medina eyyi wona ɗon Aïssa Ñaari Tali eyyi e ɗon e DJ Wuri Guiɗo Jaman ɗon e siraɓe ɗan jakke joni ko men e siraɓe joni kon e siraɓe landiɓe national men e siraɓe awa haaju waɗi ɗon andi gonga ɓeya si yimɓe holodira o woni e siraɓe min holodiri de ɗum no natoña ɗum ɗon la ganduma Lamzo holiɓe ma ɓe nduɗa oya mais en tout cas mokkano on DJ Yaya DJ Yaya eyyi mon ami mon frère DJ Boss ɓayɗa andi wona DJ Yaya mo mi yejitata fi makko ko ɓe woni yesso affaire on foof wallahi ta yananade DJ Lamzo walla goɗɗugo ko cause de makko quoi minata wallahi ko gonga wallahi Billy walla émission ngol laɓama no foti nice décourage rek wallahi andi an kadi ko ɓerde ma nden laaɓa billahi andi goɗɗo si tawi ka dijejo a noddi goɗejo ma dijejo a rekoni min ɓaɗ ɗum
min ɓeydo ngo Billy Boy wonno ngo mami nodda hannde quoi hannde mami nodda ko gonga wallahi mi weltike fota Lamzo inchallah rabbi mi weltike minen jooɗi Grand Yoff minen darama ni ara o kanala noon Fatima Grand Yoff allez-y inchallah rabbi inchallah o kala noon morto wonamo kala inchallah rabbi ala probléme Lamzo merci beaucoup DJ Lamzo on noon kadi ko pay konko gandintinɗa hay ko gollude ɗo ka télé ɗo émission ji labaɗi donc ko ɗo arte waynitoɗen donc DJ Wuri ɗa wawi préparanade wonamo kala on andatanda waynitoɗen ɗo ha mercredi prochain parce que ɗen andi heure men on hewti ere juulugol hewti mais yahay woni men juuloya minen imamu ɓe min jonna o rendez-vous mercredi prochain en tout cas kala noddunoɗo ɗo ɗa wawi ƴettude joni téléphone ma waɗa 77 waɗa 445 sa gayni ɗon noon si waɗa 86 on say noon waɗa 10 noddalan ka téléphone en direct wawen moƴƴinde groupe WhatsApp mo andintinɗa onon auditeur ɓe noddayɓe ɗo ɓen fof e wawa wonde hunde wotere allez-y merci beaucoup min accidan e programme ji Jama TV e mercredi prochain e programme ji go e émission go merci beaucoup et mercredi prochain allez-y bye.